kweberwa gitene kwa ngavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza. From the High Court in Meru, iromba riawe mukari ujo ariuga mugambithanie Mwamuye na aremi ni ngugi na wagibwa mitugo ngugine yawe, akiuga gamba riri abatere kuthikirwo na kwamurwa na mpui na kwithira rikarite kotini gwa kagita gakuwe mieri ina nikionanirie gya kwithira mugambithanie ujo na aremi ni ngugi yawe. Shall be reserved for highlighting of submissions which shall be on 8th of October 2024. Ariuga kweberwa kwa ngavana kuringana na katiba na mawatho ja kaunti ni untubwe ikagita karia abu batere kurika na kwithira mitaratara eje yonde yathingatirwe igamba riri ritibatere gwitana mbere kuthaa kotini. Petitioner's affidavit as Annexure KM3. Na ejanite itumi biawe bia gukia mateta jaja na kuga ati ngavana Kawira kwithire berwe gitene na thitango cio ithatu iria thitangi nacio igamba riri iri batere kwithira riarikire. Ariuga ati ugambi bwa Njanje Mwamuye bakurungika kunyuthwa muma kwa munini wa ngavana Mutuma Ntwethinkia ni bukarite muno kwithira ati kinya ni rutere rumwe rwathikirirwe mbere ya wathani bubukuritwa buria bugwitwa expert conservatory orders na mugambo ja chomba. So if then the court was to later find that indeed this impeachment was a sham, there would be no way of rectifying that situation because we will have to go through a new process of now removing that governor. The status quo preceding that action of the Senate. So what is that status quo? Ukari ujo uria romba riawe ririkitie kwamukirwa ni nkiameji ya JSC na kuringwa muuri ariuga ati gamba riri nyuma ya mugambithania Mwamuye kurungika kunyuthwa muma kwa DG Mutuma na ejanire ntuku 27 cia gwetera mbere ya rigwetwa kairi iria ni tariki 17 mweri jwa kenda mwaka juju. Nyuma ya au mukari ujo wa Meru ariuga Mwamuye okaire na ikirie gamba riri mbere mwanka tariki 8 mweri jwa 10 riria ntere ingi cia batere gwikia mateta jao na ari kuja thikira na arikirie kaire mbere na ntuko ingi 38 mwanka tariki 15 mweri jwa 11 riria batere kurita wa muribwa kweberia orders ciawe cia kurigiria Mutuma anywa muma. For people of Meru to get tangible and sustainable development, Kawira Mwangaza must. For respect for the rule of law to prevail in this county, Kawira Mwangaza must. Tuko imwe mbere ya bebutini ejera yete dibo nene ni ntere cio ijere mukari ujo areta na mbere na kuga ni bonere baruga mitandaone ya guteria wa muribubu na gwitaitithia kairi na ntuko ingi 33 iria ni tariki 18 cia mweri juju jwa Disemba. So what is that status quo? Honorable Kawira Mwangaza was and remains the governor of Meru County. Ariteta nkurukia kauga ati ni rutere rwa ngavana Kawira akirwa atumirwe barugeji na ati rutere rwa speaker wa mbunge ya Senate uria ni muthitangwe gambene riri onere barugeji mitandaone yo kinyaniria. And the governor accordingly ceases to hold office. Iromba ria muringi kurojo wa Meru na ndikire JSC ni nkiameji kweberia mugambithania Bahati Mwamuye obisine akiuga ati na aremi ni ngugi yawe ogambithania na ati na kwagira obisi eje giteo akiuga ati kioto kia Mumeru uria weterete kuditirwa ngugi ni kithaitwe. In Meru, I really support that Kawira Mwangaza must go. We have had several impeachments. We have gone to the Senate twice, and Mr. Speaker, we have tirelessly worked to see that Meru get redeemed from. Bagwetera nandi ni tagaria riria JSC kajukia na uria gamba riri rikagitwa tariki 18 mweri juju. Masendumba Ntetone Chaweru TV. Eta na mbere kuthingatira nteto cietu inchokerete nkumenyithie cio nkuruki.
kambuni yetu ya Rhino Mabati egwetheti maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na mirongo ire monka magana mugwanja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru jatoye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka ntire na Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ukareka ofa ya nusu mwaka igukuruka. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Nunua hisa zako 100 tu, ekeza pesa zako, pepea na kapito zako na ushinde proboxi na zawadi kibao mpaka matelevisheni ama jiko kicheni. Karibu kapito zako, wewe tu weka kapito zako wanakupa proboxi weka. Hatutaendelea hivi wewe. Toka na kuku zako wewe. Na zawadi kibao mpaka matelevisheni ama jiko kicheni. Karibu kapito zako, wewe tu weka 100 tu, ekeza hisa zako weka kapito zako wanakupa proboxi weka. Ukinunua hisa moja au zaidi pale Capital Sacco unaweza jishindia zawadi kemkem kama vile Probox, nduthi na zawadi kemkem. Usikose, pepea na Capital Sacco. Una pepea na Capital Sacco. Kwa miaka nande itonanite biathobe gwikirwa thombe ni gukungwira rugendo ruthongi na mwanya rwa kithomo. Kwa miaka nande ni tuthondekete atalamu gukurukira utea irasi, laboratory, nyumba cietu cia kurara, michetho na bomono gikeno kia ritwa bari campus yetu. Leo ni ile siku. As we celebrate our graduation this year, we welcome all the graduates, parents, guardians, our visitors and all the stakeholders. Ni tariki 19 Disemba acha campus Imperial College of Medical and Health Sciences main campus Thika. Nontobo anteto nkuruki turingire thimu namba 0719223223 kana login kire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Arume bukathangika nkorone kairi nuntu kuri na nteto injega kethira nukuthirirwo ni inya yaku ya urume na watonya mundene ukarima gacigo gakui na ukanoga nawe ukurima rwiro jaka wengati no gatiga mwendo waku thinene na ndi kuri na kioria. Special 14 ni ndawa iri ugatumira ntuku 14 na thina yaku ithire buru. Special 14 no umitumire na ndawa ingi nuntu itina ugwati mwirine na ni kuoria mirimo ingi ja UTI, discharge na ingi kathumba. Special 14 irendwo na magurija ngiri 3 aki na no utumiro guntu kunthe aja nthigurune. Nkuruki no umigure Nairobi OTC, Kiristage ya ngari cha Murang'a, nyombeni ya Generation Plaza, 3rd floor, Murango namba 4, kana Meru Town, Njorincheke Street, Mugambi Building, Mwari namba 2, Akwena Bank of Baroda. Kumenya nteto nkuruki no turingire thimu gukurukira 0721 979 914. Noyo namba ya M-Pesa 0721 979 914. Ugakira gutuma mbecha chiaku nuntu batu turi antu etekikua. Special 14 ijite kuthondeka nja yaku.
Nikagita kagusave kana gwika muthitho ja Victory Furniture. Rugura no kenere discount kire home furniture chionde, dining set, sofa, bedroom set na home decor. Kagita gaka ka holidays tongobe nyomba yaku na coffee table kwambiriria ngiri 12, dining table kwambiriria ngiri 65, 6-seater recliner na ngiri 140 na gitanda ga king bed kwambiriria ngiri 65. Tuliongera wigwatiri ntobia nyomba yaku bia quality eguru. Uri na mwanka tariki 31 Disemba mwaka juju. Aja Meru turingiri Nude City Mall opposite Taskizi Stand. Nengo mukaribia vino antikene yetu ya Victory Furnitures. Tevino wangiri Nude Mall. Ni ontubu ante tonkuruki. Tuliongire ndukene sietu kano tulingire 0748578516. Victory Furniture, where quality meet unbeatable prices. Ngechokera na nteto nkuruki rwang'irwa kurungamira barabara nene cha Maturene kiraba gwatanirite na obisi ya mubunge wa Igembe Central muthenya Jwanarwane bekite gikaro kia mwingi kwariria kuthondekwa kwa barabara ya kuma ichanine gukurukira Mariara Mwanka kumira Isiolo. Kire gikaro giki akarine baugite barabara eje ikabaguna bonene kinyamantune ja ukaria gesigone kiu na kumeneria siasa bau kabere bakiuga njire unio batumaira kubaromba nayo kura na wirane bwa kumithondeka. Dennis Mugendi ni agutwachio. Ithiri twiri ntukuinene kiria kari na genderi barabara ya Kichanine ntutikalimbene kumeri Isiolo kishone kyo bunge kia Igembe Central nyuma yabo gwikirwa gikaro gya kwaraniria uria njira iji kathondekwa gikaro bathuraniritwe ni mabisa kuma rwang'ine rwa barabara rwa Kera bagwatanirite na obisi ya mubunge ndani kiri wa Karitho. Kwa sasa tunaanza na phase 1 ambao ni kilomita 6 na contractor by January anafaa kuwa ameingia hapa anaanza kazi. Mejete gwitanguge na babwe na tukabuthithiria barabara bwega na bukagwirwa. Na ndeto nkabona baba inge kanyunya shaina. Yes. Na baraba thomerete ngugi cia baraba kumenya utumira machine beze batone na baraba nginya bonde tugaita ngugi na babu bwinde baraba komba koza maiga baraba komba ngugi cionde tukathithia na babwe kile ate kwenda kuya biruo muwa babare kuromba kura muno na kile ate kwenda kuya kuromba na babare kura ringi na ata buromba nio muno we ibugumare bukwa boraromba ko babara muno toromba nio barabara nayo ikambia na wikirwa maramu na njira ya Kinandi na bubu ketha buri utethio bunene kiria karimantu ni jama ingi kurio kwagirithia ukaria. Kama kuna barabara imenipatia kero ni barabara ya kwenda Karimbene Isli mpaka wapi mpaka Mariara. Kwa nini wakati ng'ombe sinaibwa lazima nipitie wapi Katheloa Lare mpaka kuzunguka mpaka Ndumulu ndio tupande kupitia Simiti mpaka Mariara Ndumulu Bataru. Kwa hivyo kama tungechukua tuseme kama 30-45 minutes kufika Mariara kupitia hapa barabara imekatika haipitiki. Hata siku nyingine tumetia hiyo ya Karama tumeenda mpaka kutokea pande ya Bataru, lakini nikakuta kuna laga mingi sana hapo, unakuta kuna mahali maji imesimama. Kwa hivyo hii barabara ni ya muhimu sana. Actually it is a security road. Ni barabara ya usalama. Kwa nini? Kwa sababu ng'ombe zikienda pale hapa ndio inakuwa rahisi kuteremkia kuliko kuzunguka. Kwa hivyo kwa njia moja ama nyingine mimi nimefurahia kwamba contractor on site na hii barabara itaanza kujengwa. Kwa kile na babu yana koyana weta muntu ko yakora kile nao utio kile landmark yake rutero kangeta itithiro ereo. Rais Ruto nawe aejene wirane ba wikiro kora miko barabara iji obisi ya mubunge na atongiria bane baugite toka buburoriria irio no biririkone nyongu no ikutheruka. Mungu ametujalia sababu barabara zimeharibika. Ankuwaruari ntukwene ke batu antu betu kinya mwana rabi gorobirwa wa naritayo kwatia kerwa yariye kwachi bi kenki miyeki mwa ekana nadabwe tukutenda tuinge goro loi bwatur de kwaji tor mangi megethi ate ya ikeja
Witangu president na andi kaurera ure batu bito thiate ne abo imbesiro tu bigoritwa imu marsabit ingi wita Laikipia ingi wita angako isieto to thiate ne tu sia babere tu bwethware ko lakini tegwande thirikari no kura telo sawa. Hatuwezi kuweka lami kwa mara moja, lazima tuanze kwa kutengeneza barabara hiyo kwa standard hiyo ya mara mkwanza, alafu lami ikuje baadaye. Huwezi kuanza nayo na budget ndio hiyo ambayo tuko nayo. Dennis Mugendi, Weru TV, Ntule ni Antuti, Wandi ni Akangeta, Igembe Central, County ya Meru. Ngwataniro ya Kariba-Imenti North rungu rwa mwaburejwa North-Imenti Development Forum baugite bone mithikale nturi pakagwata mbaru kithuranone kia 2027 kirigiti kiongabana bariuga kiri thirikari cio ithatu iria ciethirite tiri kirendene utongeria Meru North-Imenti iria niyo king'ina kia kaunti ya Meru itigunikite bure kubatara na kwou ni bandikanirite na Seneta Ojo wa Baire wa Meru kubaguna na maendeleo wona jukio tongeria bariuga batetegera guntu kuria mutongeria umite nikiria akiba kwenda ni gukura kwa North-Imenti. Muthuri Muriuki ni agutwacho ikinya. North-Imenti Development Forum gikundi kimwe na rito North-Imenti Development Forum nandi ni baciumiritie na kwitha bakiaria manthu ja witina bene North-Imenti bakigonto bwambere North-Imenti ni onjene obisi ya gavana Mwankira nandi batonete maendo ja baterie igitare gukinyara kugeta change dene Meru County batu tukarete ndi twaraniria na twana kuringana thirikari iri kurukite thirikari iu cikurukite miaka iu jatu antu ba North-Imenti gutiko tutethekete nakyo ende no twaje imenti no manto jonte jari na no manto jara mainge jari aja North-Imenti eto no bisi ngavana eri na ni endi kuota itukuromba mono gutegerwa njire cio ndashindane North-Imenti no twategera jane barabara ingi citakoje cigonje kugwa nao wategera barabara ingi cikuna manaja ba gakoromone cina thine nyingi mono na kwa gitumiki kinandi ndio bambite na ukagitumiki kinandi ibambite kugambe mwetongire bakwenda nikenda bomba okarande nwe na bomba gwitikaniria manthu jegi witina mbere nene North-Imenti na wetongi ni mithikali nturi gikundi giki twina kyo na arua North-Imenti Development Forum katukuga batu atukwenda gwitia mithika aingavana wetu wa Meru 2027 gitarire kinyite ni gitara tukuga batu tukubatara mutongerio mwega te manto ja mari ja thatu ni mutongeria tutega twiti mweje ningi tuyantu ba North-Imenti itukuromba neje tukarende tuyantu ba North-Imenti tukare twandikanire imbi tukwenda kwina ntule gweto kiani kiambori aja ira twegike MTC mwankatha itigwa na inchi ba North-Imenti itukwende eje nikenda tumba kwandikanira tutethanie nikenda gatutethia Meru County itwenderie Meru County na mandibuti na matresi tute abare tukiuga tukuona mutethia uromba gukombwa Meru County ende kuma tukoringa kura 2022 Meru County twethire tutwe magambe neja apa na pare ikabati kaende tuchwa development ile kweta kabati tukwaga kwa utafadhali mithigari nturi na uri itokuona TV ne okiaria na ro kwariria uri gukwinge muno atukwenda gwa North-Imenti itogwetia na itokwenda muno bari wakaginda gaka batu tegera ndera muntu umite ndene Meru kirabo tegera muno ni mantu jagio tongeria na tutikwenda kwaria mantu jatigania Imenti kana gembe turenda kwaria mantu ya mutongeria uria omba gukire Meru ete kinya na mbere na gute cibitare ndagitari batura bagomete itukwenda eja twarie no bwega ura kware kukungi tukona gita kunisene kuntu mwanya tukona kiriunga ntoro wingi cionde na rira kariga kuja guku atutegere muno jaire mbumite tonya ki west tutina njira kou batu tutatu turinga kura turatu ki promise tikinya naira county yetu Meru tukone turamigomone MMC yetu jarire thina indwene itithira na itu na amount bethega mtu endete unit na kugwatithania ndina marira kageja ndene North-Imenti akawatina Meru county yonde kwa ithiro kiarega na mugambo jumwe na tutikwa na manto amari jatatu tutikwenda batu turenda mutongeria tukwenda tutemwigembe temutigania na temuimenti yo bakona ni mwemirandi North-Imenti iregwetie tegeri no tutwatega tukona North-Imenti jaboge akinaria na ntere municipality batu tutega tukona tutitite bwega kia kitu buri ko twina Adam ya kitu buri ko mwanka barabara cietu ithithitwe na inya twatega tukona institution ira twina cio imweja ira twina cio ira North-Imenti thai tutigina institution imwe yo kabune
NCTI so itutaka tukona ikeja gukirwa tukona ngaba no mwege gukirwa twataka tukona tukabua na tomba kuthwana betu betetheka. For example batu tukwairwo bokungana kwecheki cianenkanirwe cia kwecheki enenkanirwe echogo dispensary kinyabo geta na ombitha unde CHP twara tukwekirwa laboratory onto boibo tuthuretie muno twantu banyaki west no nto chogo dispensary o karabu karakario ikogetire karekirwa taos na karekirwa draw cia wigoro milioni 1 rathirira au ende wendi mwantu bendete laboratory ambiru kuma ndino nto twina mundajo waka lakini corruption ire thitherwe imama kwaere chogo dispensary beche che milioni 1 chikuthirira ki kuripea renovation turantu bamunitho itukurira please bwana mithikari nturire njuna hari ori utwitike kiriro gitu itukurira itukwenda cibitari itukwenda barabara injega itumithika nju utwitike antu bano argumenti twinaja nawe Thuri Muriuki ori TV mutirijo kangangi. Mubunge wa Mwekuru kaunti-ini ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu ni ateterete mumbireji wa muntu muka akiuga kinyabo bakae wakanya na obombane kiri Ngugi cionthe akiaria rintere cia Tharaka. Mwindu ariuga kinya kiri witithia bwa boda boda no Ngugi umbikia na muntu muka akethirwa akirita Ngugi ije na nkuruki arume pethirwa bakibakanya. Mwindu nkuruki na inyirite gitumi gya kumenyithania mantu jegie murimo jwa mukingo juria Kenya nande jokinyite miaka 40 ataburia Paul Wakabithi agutwira. Agariria biashara babonda bonda bonthe batharaka muthenya gwemthi mohojumbo atharaka Susan Ngugi Mwindu noritia corona bakuibungana biashara ino tikugaga rume bonke bomba kuthukuma na bikibiki tubia twaku kurima mwero kurima into biaku ithugure bikibiki ujungana na ndakinu ingi cionthe na baba ngi bonde urute wira ari beto ne kuru baba rentura otie wira tare wira ekuru bumerieni mobilize others stays them baere muthoni obere utiwere tare wira utiwere tathukumaneo. Susan akiuria biashara bagutigiri bakuiga mitugo mega muno kiri Ngugi ino yao na kurutanaga barabangi mitugo ya ukuria mugongo. Sasa kama utachukua mtoto wa mtu uende uweke mimba ama wengine kwa mtu ukwe bonda bonda awathi na watu githiria mtu kimuthiurukia kithakani oboroke thongera nwagu watikwe watu wa bonda bonda wa Tharaka na Tharaka Nithi ni watu wa kielelezo kizuri. Ukibeba mtu mpeleke vizuri pole pole tothi wamberia thina chinge njerani ono ati kwa wera roria kuga maruru mwagu ndoni muno so manto ma creme to punguza manto mange monde tuwekelezo kizuri yeto ruri anto bayamberia bawekera mbere muno ya bonda bonda ora mtu bonda bonda kamwishiriria nae ora mtu bonda bonda kamuthwania manto matemega imathire gutukenia ntubega kira turumbo to murungu bikibiki akweka inaga na twende vizuri kwa sasa nyinyi ndio kielelezo ire ntugo ya murimo wa mukingo agande goroni noritia biashara bagutigiri bakuimenyera hanene nonto bengi bariganirwe ma HIV manto ma hands marikuwa butorongo iko hizo maneno ziko tumenyera ni bwega tumenyera ni mere yetu tukare ni bwega kenda tuthini bwega nati akire siasa akiwa no akajumbe barba thatu aro wa Tharaka Gitonga Murugara kegamba ng'ombe Patrick Munene amwana wa Marakara kembio kibendere kumusigiria gisiasa ende bathire ba watana nto batha wachuka wa mara wa Tharaka ndego bomba ko yakagome ntindo inde shiragi wa Tharaka bomba ko mumerie nande moment ya thiru urangeti ero isene tagataya kinya karugo karema ambe yago chwa kaiga go kinya akinya we atai wakamorie kyake otho amoria ndathera kanyonikara amorie na ntie na banda prote yo kinya kaiga karugo eta wata mtorothi yo kinya kaiga karugo eta wata na cia wataniri ithatu cia wataniri mbio Ndonda uga Bakia bangira mwaro Mwindu ya uko paruga tombe to murekeri ruto hoye na tanto batatu bomba kwatana batito kedia mwaro mubakiwa mugorani akaumaga mutoro boto chezera kirie akarega okaro kerega geto mukami ga kama eria gakaruga chai gatweka murugi geto karedia kaikoredia gatweka kathambi gathiko bora ngoji cheye bao kakaya gagakia gakathia gakarotha manto monthe kana gakari mutigwa na ngerekano tendu bai nibakohome matha kohome chuba nibakihika chuba nibao wana meru atia kwethina nene bai
ene kathie muthe nkona ng'ombe nkanenkera mwana toyo. Nkiripotera Uru TV kumantere Tharaka Mbito wa Paul Ogwa Kabithe. Ministry ya Kithomo bagwatanirite na UNESCO nkiama ya mumbire na ng'ananio Kenya bondi ya mainjinia ya Kenya na Kenya University ya Nairobi ni bagitite gikaro gya ntuku ithatu kya kwaririria mathomo kiriana bari kuringana na utwiria mwana mwari miakene arua nethirite akiebera mathomo ja sayansi mathabu na kinyo bundi onto bura potumite gukaga ng'ananio